عرب شمو شورشگر روشنبیر و نویسگار کرد. من و دوست منی بخت دینچر کایا مل قرسه بر خدا گندین عرب شمو لی جیابو. اولین چون گنده قزل چخچخا نافچه سوسزی. عرب شمو ده سال 1897 دا لوی گندی جدایک بوبو. اف گند جقرسه 40 کیلومتر یان دوره. گند ده نوالکی دا هاتی آوا کرن. وان سالان لگوندا 740 کس دجی و سدی نو دوی کردن. ین مایی عجمن. دو سردانیا وی گندی ده ناو گلو گپکان را ما و جارجی بر خدا گندی آزاده. لوی گندی نویسکار گلا آلماستی دجی اوه جمرا بحثا سرپیاتی عرب شامو یا گندی آزاده کر. ev gunda azade ye. Günde azade Greday Qarseye 5 kilometreye. Gündeki günde hem Türk'te dijin hem Kürt'te dijin. Ci aliye cinati falan da gündeki başe. Günde azade günde Arabi Şamoye. Arabi Şamo romana xoye şivane Kürt buyera vi gündi u serpihatiya wiye dema zaroktiyawi u şivantiyawiye. Geleki keyf xeşiye ke dema meri ve romane kutuxwine idi weki min bê û vî gundî jî bijî ne mümkün e merî bîr neyne. Lê dema tu hem vî gundî bijî hem jî wê romanê bixwînî tu yek bi yek diçî wan rojan. Tu yek bi yek xwe di nava wê çîrokî de dibînî. Wekî tu dibî li hengê wê romanê û li vî gundî wan serpêhatiya di nava wan darû devî, zevî, gir û şînayê tu jî dibî neferek wê romanê li vî gundî şanazim ez ji vî gundî dijîm gundê Erebî Şemo, gundê Azadê hêvîdarim bibe nesîbê kesên edebiyat hez, edebiyata Kurdî hez werên gundê Erebî Şemo, gundê Azadê bibîn. عرب شامو ده 10 سالیا خدا جگندی آزاده ودقته به مالباتی ده چن گندی الکساندروفکای نها ناوی گندی جمهوریتیه لوی گاوی لور روس دجین باوی ویا لوی داری شوانتیت که عرب شامو جی لوی داری دوی دبستانا پشمن دا بردستی ماموسته‌ای که جن خدمتکاریت که او ماموسته جن پر بخت بیه خواندن و نویساندن هینی عرب شامود که ج دو گندی الکساندروفکای مالا شامو دین هرما دیگوری و گندی قلقلیا بارو اف گند لجیه کی پر بلند هاتی آوا کرن وک زوزانانه عرب به تولی باو و بریخو لور شوانتیت که ما جدو سردانا وی گندی بریخو و جاری جدا گندی سوسسی اف گند بنتارا چیای زیارتا گل حیرانی هاتی آوا کرن گندی مالباویستانا نویسکار قانادی کردویه
ام نها گنده سوسزا دیگورینه عربی شامو ج دو گنده قلقله بارو ده چه سارو قامشه چند سالان لور ده ناو ارتشا روسان ده وک شیورمند بکارد که او تکلیه وی به بولشویگان را چیده به تبلی خباتین شورش به دیگرتن یکی گلانا سال 1917 دو بردان خو دی لوی گندی دا خوید شیره دما لوی گندیه اخبار چید به قازاق وی دگرن تعدا لیدکن و لیدخن دما دی بردانه ایدی دبینه که لدیگوری ستاراوی ایدی چه نبه برای خود ده تفلیسی لورجی بولشویگان دبینه ایدی تبلی شورش دبه